малкайы, Сақматаш тұяққайы, Тизден үзіп етіру, Ашғыр толпар болыру, Данлы жолдар үтіру, Барын ғықландырыр у, Ай-ай малкайы, Сақматаш тұяққайы. Барлығы шатландырыр сүнгіне туғандыр, Әлі үз құлынқай, Әйді бізді қыландыр. Сәсәндер болған өлік, ватандың неме екенін әйткендер былай келер. Хай туған ил, туған ил ұл, туған ер. Атай кеяу болған ер, әсәй килен болған ер. Халқына дан берген ер, батырға дан берген ер. Анашу ил туған ер, анашу ер туған ил. Молодец, молодец. Атай, Рәшид Нилбадияға. Ертеген комсомолдарында қылмашады. Яғай олайға, бұнан қаралы олым, өде-өден Хақмар газетарында, енем шиғырымды бақып сығарғандар. Ұсын отын? Әйе, бұна қош тұрағында. Қорайларда бірдің фамилия тұра. Әйе. Ғаритбаев. Солай олым дөрөд. Лей, бұл қарай. Еңелден бүлек тава бұна. Сағаттықтан Әхмет ұлы отайын берді. Шахмат? Әйе. Атай, мен бит хеден бұна көне білмейі. Бір уақыт Әхмет ағамды ұмытап білейін білді. Қадірлей олым. Оялышындан күні бойына күтті артына сұрпай отырдың бітәлі. Атай! Бұл шахмат демеге керек. Шахмат ұлы спорт. Әвана спортты яратқан кеші. Тұрмысқағы бүтін ауырлықтарды да еңіп сыға. Атай, мен сандылай үйрейді. Әйе. Футбол өне. Әйе. Бұлар яқшырақ білді. Абына бұл шахматтан не файда бұлыр? Олы, бұл шахмат ұлы қалайын? Зейген үсін керек, зейген үсін. Мақсатыңа еріші үсін олы, мұна. Ешкі, әр вақыт зерс болырған тұрмас. Тұрмышқа осылай, өз мақсатын болырға тейеш. Әшігір хикаялар бұл мақсатты көмім, я? Бұл әлбетті ол әлбетті. Бұна не ялышырға ала, шахмат ярнам етесек. Бірет, аңлайын, шахмат ол ойынына болғала, ол өзіне күра бір сәнған. Әрінайдың ойынарға үйреніп, топ-тош бір фән. Бұна әрді кішенің қиялы, мақсаты болайық. Өз мақсатына ерішәсек. Ярек, бір партияны епбәрәйгелік. Атай, мен шахмат үйреніп айренем да. Әхмет ағайын өзі деген сәкмі. Ярай. Тұрда үстел аттын алдырыр әлі. Менен еңер кәс. Үйден мағил аптым. Хамы, хөрмәтле тамашачылар, бүгінгі ямлик кесті біздің менен бірге узгарылса дуқтарыбыз. Хәерле кис яші қартына, йыр-моң һәм әдәбият һөйгән туган халкыма. Бүгін бізде байрам, бүгін бізде юбилей.
Рәсәйнең ат кадынган мәдәният хезмәткәре, Башкортстанның ат кадынган сәнгать эшмәкәре, Мифтахетдин Акбулла исемендәге премия лауреаты, Рәсәй һәм Башкортстан Язучылар союзы агзасы, билдәле язучы, шагыйрь һәм драматург. Әдәбиятыбыз акһакалы, 66 пьеса, 5 роман, 15 повесть, 70 хикәя, 20 китап авторы, 6 бала атаһы, Наил Гаетбаевтың 75 яшьлек күркәм юбилее. Наил Әсхәтова, рәхим итегез сәхнәгә килә. Был алкыштар һеҙҙең өсөн. Әйҙәгеҙ дуҫтар, алкыштарға күмеп юбилейҙәребеҙҙе сәхнә түренә олоғап саҡырайыҡ. Хөрмәтле ҡунаҡтар, юбилейҙе ҡотлау өсөн сәхнәгә Башҡортостан Республикаһының мәҙәниәт министры урынбаҫары Илнур Илдар улы Мөхйәновты саҡырабыҙ. Рәхим итегеҙ. Хәйерле кис, хөрмәтле тамашасылар, милләттәштәр, хөрмәтле Наил ағай. Барығыҙҙы ла мәҙәниәт министры исеменән сәләмләйем. Наил ағай, һеҙгә инде ҙур рәхмәттәребеҙҙе белдерәбеҙ, сөнки һеҙ үҙегеҙҙең тормошығыҙҙың күп өлөшөн беҙҙең иң тәүҙә мәҙәниәтебеҙгә бағышлағанһығыҙ. Һеҙҙең 90 йылдарҙа ауыр, еңел булмаған йылдарҙа беҙҙең мәҙәниәт министрлығында мәҙәниәт урынбаҫары булып эшләп, бүгенге көндә үҙегеҙҙең эштәрегеҙҙе мәҙәниәт өсөн яныуҙарығыҙҙы тойоп йәшәйбеҙ. Һеҙҙең кеүек бәхетле драматург, языусылар да бик кирәктер, сөнки уның 60-тан артыҡ пьесағыҙ һеҙҙең сәхнәләштерелгән. Беҙ ышанабыҙ, ул пьесалар 60-тан ғына туҡтап ҡалмаҫ. Артабанда һеҙҙең сәхнәләрҙә яңынан-яңы спектакльдәрҙә күрербеҙ тип. Һеҙ бик бәхетле, сөнки беҙҙең министерство исеменән инде ошондай Олпат ағайыбыҙға иң ҙур бүләк, наверное, ул барыбер да ошондай театрлаштырылған декадник ойоштороуҙыр. Сөнки бына бер аҙна эсендә һәр бер үҙебеҙҙең башҡорт драма театрҙары, Татар театры, Туймазы театры, һәр бер Өфөбөҙҙөң сәхнәһендә аҙна буйына үҙебеҙҙең тамашасыларыбыҙҙы шатландырҙы. Һеҙгә ҙур рәхмәт, һеҙҙең алдығыҙҙа баш эйәбеҙ, һеҙгә артабанда тормош, ижади уңыштар. Рәхмәт. Рәхмәт, ҡотлауҙарығыҙ, йылы һеҙгә өсөн. Шулай мәҙәниәт министрлығы исеменән күп йылдар хеҙмәте өсөн почет грамотаһы менән бүләкләйбеҙ. Рәхмәт. Сәхнәгә Башҡортостан Язучылар союзы рәйесе, Дәүләт Йыйылышы ҡоролтай депутаты, Шоңҡар йәштәр журналының баш мөхәррире Айгиз Ғиззәт улы Баймөхәмәтовты саҡырабыҙ. Хөрмәтле милләттәштәр, хөрмәтле Наил ағай, беҙҙең драматургияны ҡараһаң, беҙҙә драматургтар бик бай. Нәжип Асанбай, Әнғәм Атнабай, Баязит Бикбай, Наил Ғайытбай. Мин үҙемде атамайым, сөнки минең бай һүҙе башта тора. Әммә шуларҙың бөтәһен дә ҡарағанда иң ныҡ байы Рәлиф Кинябай. Ә инде шуларҙың араһында иң ныҡ байы Наил Ғайытбайҙыр. Сөнки ул ҡуйылған спектакльдары буйынса, халҡыбыҙға эшләгән эштәре буйынса, хатта балалар тыуҙырға ғүмер бүләк иткән балаларҙың һаны буйынса ла Наил Ғайытбай иң байы. Беҙ әлбиттә бик күп эшләгәнегеҙ беҙҙең республикабыҙ сәнғәтенә өсөн. Ауыр йылдарҙа мәҙәниәт министрлығында эшләгәнегеҙ, күп ваҡытығыҙҙы, күп көсөгөҙҙө бөткөһөҙ кәңәшмәләргә арнап, бик күп ваҡытығыҙҙы сарф иткәнегеҙ һәм шуны аңлап, етәкселек эшенән ҡасып, ең һыҙғанып пьесалар яҙырға тотонғанһығыҙ.
hem şunun ben bizden milli dramaturgiyani bir bayıttırır. Şundan kişi tağla yanılışıp gitele Yadoslar Sayısı'na reis bolup kildigir içinde tağla hatalandırır. Hem ne gitip hatalanganıgı anlanıgı da Yadoslar Sayısı'nın gitip yen hırganıp prozaga tutunduğu. Yen, Babiç деген romanlarda yazıp bizim prozamızı ne gitip bayıttırır. Siz elbette yaşlarga ol kengashlarga deytip barmayhıgı, mına hedin hatalarda her biz kavatlayız. Hem bugünkü günde bir hedganlık günleşip qaraydı. Юбилейгит менен сиздин бүтүн калемдаштарга дейсинен сикир ихтирамыңызды жеткирем. Айгиз Гүлзатова, рахмат. Рахмат, кутлауларыңыз үчүн. Әйткәндәй, Наил Әсхатұлы, мына ошо бүләктәр һәм мына ошо чәскәләр ул Айгиз Гыйззатұлы Баймөхәмәдовтан булды. Әйдәгез мына якынрак креслода утырайык. Әйе, Наил Әсхатұлы бергә артистларга бик күп рольләр бүләк итә. Без шуның менән бик бәхетлебез. Ә бүген Наил Әсхатұлы 1-2 минутка булһа ла сәхнәлә безнең менән калыгыз. Сәхнәнең хуҗаһы итеп үзегезне туеп утырып торыгыз. Чөнки котлаулар әле алда, бер нисә минут кына үзегезне артист ролендә туегыз. Кадерле тамашачылар, бүгенге кичәдә Наил Әсхат улының язган пьесалар буенча коелган спектакльләрдән үдүктәр һәм уларга язылган йырдар тәкъдим итәсәкбез. Әйткәндәй, кайбер бер йырдар хатта спектакль чикләреннән сыгып уйдаллы яшәй башлаган, халык арасында киң таралган. Шундай йырдардың бере 4 кешелек табын әсәреннән йыр Шәриф Биккол гүзәре Хисмәт Дәүләтовкәе Башкортстанның халык артисты Фәрваз Урманшин башкара. Каршы алыгыз. Sayın Biz, bayramlar. Tünü boyu yağmur yağar, derem ilay, bir karanlık isman, inirken yağmay. Yılmayam yaktırıp gider aman, gülgünlerde gül yaşlar gider aman. Yılmayam yaktırıp gider aman, gülgünlerde gül yaşlar taşlar yağmur şıltır şıltır dağılır. Etünle ellerindey ağır ağır, hoşun ağır basandığına uyduk gidir. Yanmay irden koyaş nurun mine girdi. Hoşun ağır basandığına uyduk gidir. Yanmay irden koyaş nurun mine girdi. Yağmur yağar, derem iman, bir karanlık isman, inirken yarman. Yılmayan yaktırıp gider aman, ölülerde gül yaşlar gider aman. Yılmayan yaktırıp gider aman, ölülerde gül yaşlar gider aman.
сәнгать эшмәкәре. Халыкара Төрки дөньяһы парламентарийлары фондының Башкортостандагы вәкиле, Башкортостан Республикаһының 1-нче, 2-нче һәм 5-нче сакырылыш дәүләт йыелышы Корылтай депутаты, Башкортостан Республикаһының атказанган мәдәният хезмәткәре, Салават Юлаев ордены кавалеры Хәләф Хәлфетдин улы Ишмуратовты сакырады. Hürmetli Nail Asqatulы, hürmetli тамашашылар, бұны Айгиз Құсты бай деген сөзге басым яғына, оның тамыры баймақ яғынан, талантқа бай яғынан. Һәм Буранға сәсәнден алуға Буран бай яғын еші. Nail Asqат сын мағынасында бик уникаль кіші ол тау инженері, шолық вақытта драматург, шолық вақытта шахматист, шолық вақытта футболист, һәм оның ұшындай көп қырлы шәхес болуы сын мағынасында мәдениетімізді алға өтуде бик зор рөл ойнады. Мен Nail Asqатмен бірге ауыр, қатмарлы, шолық вақытта бик қызықлы 90 жылдарда бірге ішлерге тура келді. Мені мәдениет министрі етіп қойғас, мен Мәскеуден сақырдылар, танышырдар, тип сигналдар көттік та, сигнал болмағас, федераль кемелді қалетілі тұрған бірнесе хатты алып, Мәскеуге мәдениет министрлігіне кетті. Бархақ, хәлбет өзақлы республика, өз мәселелеріңізді өзіңіз қалет әкелген. Шолайтып, шақ қатырып, аптыратып қойдылар, әбіме шолайда біз ізбәліклі ішләні, өз мәселелеріңізді өзіңіз қалетігіз дегенімді біз өзімізше аңланып, һәм ең хәзғалып olan Nail Asqatмен біргелеп Сибай филармонияғын, Нефтекама филармонияғын, Октябрьскийдағы өзіміздің оқу йортына өр-яңы зданияны алуға үйрештік. Сибай қалағында Nail Asqatовтың класташы ол вақыттағы Сибай қалағы хакимияты башлығы мәрхум Зинур Ғубайдуллаұлы Ярмұхаматов ярдамында бұнамын деген етіп филармония асылдан тыш махсус орта музыка білім беру мәктәбінің филиалын асты. Өфі сәнгат училищесінің филиалын асты. Бұна шул филиалды астан вақытта шу түклім қатмарлы вақыттар болды. Nail Asqatович пенсияла болған 67 яшілік халқымыздың ардақлы ұлы мәрхум Камил ағай Валиевті бір елдағына ішлерге енді, әйдәгіз енді Камил ағай деп, шуны үгітләп бір елға Сибайға алып кетті, һәм Камил ағай 10 елға шунда баттыла қойды. Бүгін бұна шул оқу йортын тамамлаған біздің яшьләребез Марсель Хотоев, Кайып Кулов, Әлия Искужина, һәм башқаларды өзіміздің ел сәнгатының келесеген көз алдына келтіру бик ауыр. Ол вақытта колхоз-совхоздар тарқалған вақыт, ата-әсәләрдің балаларын Өфіге ебәріп оқытырлық мүмкіншіліктері жоқ еді. Шул мәлде бұна осы оқу йортын асу ифрат та зор мағынага ие болды. Ол шундай ескерткіш ішіліклі еді. Ертеге бірінші бітетінге башқұрттары құрылтайы бола деген күнді біз іштен ертеге сағат 4-те қайтып кеттік. Мәскеу менен біргелеп барыбір нықлап ішлеп, өзіміздің егіттерімізді, қыздарымызды оқырға бердік. Олардың қайсы бірлері бұна осы залда отыра. Ол вақытта режиссерларға шул тіклім қытлық еді. Бүгін Аллаға шүкір, шул проблемалар хәл етілді деп айтсақ бола. Nail Asqatов ол Талқас көлі янында яш драматургтар семинарларын ойыштырып, бәрәкәтлі баймақ ерінде халған ұрлықтар бүгін олар шытып сағат өздерінің оңышын көріп тұрады. Солардың бар өсінде Nail Asqatов рахмет. 1997 жылда Башқұртстанның Ресейге қосылуына 440 жыл болғанда біз Мәскеудегі мәдениет министрлігі менен бірлікте Башқұртстан күндерін өткердік. Ол
Шундай катмарлы шартларда булды. Әмма безне танырга теләмәгән мәдәният министрлыгы Рәсәйдән безнең алып барган 1200-дән ашу кешене бушлай гостиницаларга урынлаштырды. Барлык кайда безнекеләр сыгыш яһаган урында бушлай майдандарды безгә бирделәр. Башкортстан көндәре үткәч, безне Рәсәйнең мәдәният министры Сидоров бер төркем сәнгать әһелләрен сакырып алып, Башкортстанның шул тиклем югары бай йөкмәткеле программаның килүенә зур рәхмәттәр әйтүе ул ысынлап та зур баһа. Бына ошол эшләрдә барыһында ең һәзганып эшләүче ул бергәләшеп Наил Әсхатович булды. Шуларның бары өчен зур рәхмәт, Наил Әсхатович. Бына ошо эшләрдән тыш бына Агиз Косты һәм алып баручылар әйтеп үттеләр. Күпме әсәрләр язганымды. Һәм профессиональ театрлардан тыш безнең республикалы халык театрлары бар. Барлык республикабызның районнарында, калаларында һәм уларның һәрберсенең репертуарында Наил Әсхатовичтың әсәрләре бар һәм яңылышмасмын. Был инде күрһәтеп тора. Бына Наил Гаетбайдың иҗады ул ысыл мәгънәһендә халыксан икәнен, ысыл мәгънәһендә халыктың йөрәгенә үтеп ингәнен. Шулай булгас, халык һине таныгас, мин уйлыйм инде шуны Язучылар союзы рәсми рәвештә русча әйткәндә оформлять итеп, республика җитәкчелеге менән хәл итә, ул ишүгә һәйбәтрәк булыр иде. Кешене исән сакында кадерен белә тугандар. Шуга ул исемгә Наил Әсхатович лайык. Мин уйлыйм, ул әле бына үзенең иҗатында яңа биттәр асты, тарихи романдар яза башлана һәм халкыбызның онытылып барган шәхесләрнең исемнәрен кайтару өстендә зур эшләр алып бара. Әгәр тарихчылар белән бергәләп Мәскәү, Санкт-Петербург, Оренбург, Казан архивларында, Екатеринбург, Пермьдә сатылганда бынамы дигән әсәрләр язарга була. Ошо юл өстендә берсе тапкыр бына Бабичка арналган романын күрдек, шатланды. Бұл юнәлештә дә безгә шатландырыр дип ышанабыз, Наил Әсхатович. Һиңә иҗади гомерең һүнмәһен, бездә шатландырып, иҗат итеп, мәңге яшә. Рәхмәт, матур теләкләр булсын. Котлауы булсын. Башкорт ирләре бер-беренә сәскә бүләк итмәй. Мин бұл гөлләмәне Наил Әсхатовичты 75 яшына алып килтергән, еткергән һәм уның иҗатында шундай кумир булып торган Эмма ханыма бүләк иттердем. Агидел журналының баш мөхәррире, Башкортстан Республикасының атқарылған мәдәният хезмәткәре, язучы, журналист, шагыйрь Мөнир Сәхиулла улы кунак инде сәхнәгә чакырды. Рәхим итегез. Хәерле кич, барыгызга. Наил Гаетбай баягыдан түгел бик ябай. Ул ихлас әңгәмәсе менә хәзер матбугат йортына якын яши башлады. Безнең Агида журналына яш килә. Һәм әйтергә кирәк, Наил Гаетбай һөйләшеп утыру кинәнез. Ни өчен? Чөнки ул асык. Куркмай һөйләй, алдамай һөйләй, ярахәтләрен без яшьтәр тыңлайбыз. Һәм менә әле 30-40 яшьлектәр, менә Рәшид Зайнуллин турында яшәйдә, улар шул буын Наил Гаетбайдың кара кумтаһы укып үстеләр. Чөнки теге әдәбияткә, китапка бер төрле игътибар кәмәгән сакта менә шундый мазаралы, кызык китаптар бик кирәк. Наил агай шул вакытта шул бушлыкты шулай ук тулдырды. Һәм әйтергә кирәк, менә безнең Агида журналында
Наил ағайдың ұңғы елдерді алған Бабиш романы сықты, Ян романы сықты. Ян романы сыққыз журналды хандарын кішілер ілде берілер. Ихлас алдамай айтар мына, ысынап ілде берілер. Һәм бұл роман турында сөйлесулер де көп болды. Ысынапта халық Наил ағайдың әсерлерін яратып қабыл етті. Мен проза турасында айттым, çünkü драматургия турасында көп айттылар. Һәм Наил ағай сол алтын сағанда біздің сыққан материалдың тыршылығында шотып алғайны. Ең бірінші драматургия өледі. Драматургия артынан проза, поэзия, тіл, халық. Шауыра әлі тыңдап отырам, алты тексттерін ашу пьесалас әлі драматургия өлмесігел төлеп отырам, һәм біздің халқымыз яшайса. Ихлас көңілден Наил ағай туған күнімнен құттықтаймын. Редакцияға кіріп сығыржым, хикаялар кітап айтса. Ülkülerine görüşe elde 75 yaşta gidenler. Елы дәрігілісі рахметуге. Сәхнәгә бит дөнья башкортлары корылтайы президиумы агзаһы, Рәсәйнең Башкортстандың халык артисты Хөрмәтулла Газзали улы Утяшевты чакыралар. Хөрмәтле ябагат, хөрмәтле Наил Әсхат улы. Бүгенге хәтерләйм 1988 ел. Һәм Наил Әсхатович бүген пьесаны алып килеп укынула, ул 4 кешелек табын иде. Драматург итәгәндә Ерменен дегелдәгендә һәдән кулда дип әйткәйнегез һәм ул һәдән тәүбә этәрегез булды. Уның артынса бик күп бихисап әйберләргә куелды. Ысынлыкта һәдән әсәрләргә Башкортстанда гына түгел, бөтә Рәсәй буенча ситтәлә куела. Ул инде безнең башкорт драматургияның сәскә атуын, уның куллануын кәштә өсөнгөле язылмаган театрларда, халык театрларында куелуын исбатлаган дәлил. Бұл инде біздің милләтебезнең телебезне сәхнәдән торып хаклауга күрһәткән эшебезнең дәлиле. Шуңа күрә бөтен дөнья башкортлары корылтайы үзенең иң югары бүләге ул да булһа алда Нур Сәс халкы исемле медаль белән бүләкләй. Абдахалинде Наил Әсхат улы ысынлап та тамашасылар залына рәхим итһәгез буласын ки сәхнәбез түренә һәр язган пьесалар буенча куелган спектакльләрдән өҙөктәр тәҡдим ителәсәк. Рәхәтләнеп килгән ҡунаҡтар менән ҡарағыҙ, кинәнеп ял итегеҙ. Сәхнәлә Әҙһәм Искус исемендәге балалар сәнгать мәктәбенең Тамъян башҡорт халыҡ музыка коралдары халыҡ оркестры етәксеһе Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре Заһир Шәғәрғазин. Ҡаршы алығыҙ.
Тамиян башкорт халык музыка коралдары халык оркестры. Бәхетле булуның сыры исемле китабында Наил Әсхәт улы тойгылар темаһына бына ниләр яза. Нима ул тормыш? Тормыш иң алда тойгы, кисереш. Юккамыни бер бөек кеше мин һидәм, димәк яшәйм димәгән бит. Әйе, кисерештәрне тою өчен килә кеше был дөньяга. Кешегә тормыш дип аталган вакыт эсендә искиткеч диапазондагы кисерештәр бүләк ителә. Ягъни яшәүнең мәгънәһе мөмкин тиклем күбрәк, тәрәнрәк, төрле аклы, каралы тойгылар кисерү. Әйе, бер тормыш өстендә нинди бай, киң диапазонлы, миллиондарса кисерештәр дөньяһын бирә кешегә Алла Тәгалә. Уларның һәр береһе кызык, куанычлы һәм кәрәкле. Уларның һәр береһе караһын да, агын да тату. Үзе бер бәхет. Хөрмәтле кунаклар, бүгенге кистәдә республикабыз театрдары һәр төрле кисерештәр бүләк итер. Сәхнәдә Стәрлетамак дәүләт театр концерт берләшмәһенең Илшат Юмагулов исемендәге Башкорт драма театры. Olmadı vazifa. Uşa safa daftalar olgan. Ularda yaşırken sakırdı. Vazifa. Bu yola bu italet başta oluklanıp kiyepleştirmek atıyış. Tapmanın. Yavuşlardan yardan vurarga bular bitkedir. Vur.
kızımız Feriye. Bek matурlar, bek matur. Рәхмәт, әле кем була алабай? Таныш булайык, таныш булайык. Ерхан бике. Ерхан бике. Кызым исем, әлләһе башлагындагы кеүек яусымы? Burada kimdir? Yalsın, firma him plus min. Yine teknik yövmesini kayırken işte kaldım da yuvrup kilittim. Başta hilip yövme gidelim. Yine 10 kandidaturam var. Hele bulayaraq mı alabay? Oşu yaşta yetip kiyova sıkmağız, hinul bulayırıq. Bırak hadi, hayvan yarım saatten tanışalım. Юк, нема, сулапмы? İrtega bu. Касан айрылышабыз? Ulges. Кайдан таптыңыз бул экземплярды? Kızım, ekmede sivan kuvvet. Başka olaydı. Vaziyet, sıkıntı mı yani? Biz dersen 5 yapalım. Килеш албай. Birleşelim ileri. Demek bu. Haydi, bay. Gelin. Gene kiyova satın giremiyor mu? Ирһә ул беҙҙең эшегеҙҙе мин үҙем генә көтәрмен. Вот и думаю. Oşu yaşta yetip kiyova sıkmağız, naстоящий. Угран иштәме? İterler bile dolaşıyor. Akıllılar emosyalı kalite. Bilim, bırak bunda. Bana diye şekillikte bırak. Bildim yaş bu. Bırak. Hayla, bütün. Burada var, informasiya, bütün neme var. Hayla, kulağında. Бында мин теләгәндәрем. Миңә утырды урмаган, кары белемле, фатирлы, машиналы. Oğlan boylu, kin yavrulu, müdüre sesli, kara mayaklı, ismelet matematik ettirir. Hem de bunlar gelirler. 17 yaşında yavrusu var.
Башкортостандан халық артисткаһы Физалия Рахимова, Башкортостандан халық артисткаһы Зульфия Халилова, Илгиз Акимбатов, Альфинур Газимова. Стәрлетамак театрының гөлләмәһен кабул итегез, Наил Асхатова. Рәхмәт, кадерле коллегалар. Ябылсынан драматург Наил Гайдбай өчен сентябрь айы көзгө муллык айы гына түгел, ә гомер көненә аяк баткан алтын билгелеләр. Әдип 75 яшьлек юбилейн тотыш республика халкы менән бергә үткәрде дигән һич тә хата булмады. Был айда драматург пьесалар буенча куелган спектакльләр менән Башкортстан районнары һәм калалары буйлап гастрольләр оештырылды. Башкалабында драматург иҗаты сәскә атты. 22 сентябрьдән 29 сентябрьгә тиклем Өфөлә Наил Гайдбай декадаһы үтте. Бында бөтен республикабызның театрлары катнашты. Өфе Нур татар дәүләт театры артистларын каршылай дуслар. Иректин дә сиге бар спектакльнан эдик. Hakime varayım da. Savunmasız. Savunmasız. Eyler yüzünüz. Rahmat. Hallerini şık. Allah'a şükür. Ne deriz, rahmet ederiz. Başka ülkelerden de zatarşıklar varken. Ey internet'e rahmet. İliye tutmuşlarımızdan tandırlarını toz. Kerem Allah'a şükür. Gazete jurnalları çıkara başlayansın. Reklamı bilen Ezrek Akşarşar'a oldum. Rahmet ederiz. Hakime varayım. Siz benim hallerimni so'rashtirga deb kelmagasizdir. Ne bo'ldi? O'tirib. Baxti yo'qoldi. Nechik yo'qoldi? Mana shulay.
Баштарда яналары yok. Işçiler vaktini kilip su gelirdi. Zavoddan kitteler. İşte göreyim. Zavod için yürek örneği. Hiç farklı yolu çıktı. Yukarı vardı zavodun vaktini. Hiç kolay kilip çıktı. Hiç kolay kilip çıktı. Allah. Allah'ım. Yukkasız vaktini zavod direktörü de buydu kız. Zavod direktörü tügülü ol. Akıllı kişi. Şahmatta yaxşı oynuyor. Zavod direktörü bu işin akıllı bulguna az. Ya boş kaput sıfatlar girek. O vaktine komşular gidiyor. Yola dedi bakalım. Selam atmış. Koluk yorada düzün bir tavuktan geldi. Soylap diyorlar. Demokratinin kırıkmış belesi. Bari altırağına evirde altın bulalmış ol hakime bari. Yardımcıları günsiz. Günsiz. Baktığa tecrübeli olun dostlar tüyek. Rahmatliç. Kiriz Davut'a. Baktığa birinci olun dostlar olun. Siz tecrübeli. Zavut'la yaxşı bilesiz. Oy sizden bilen. Zavut'la kabastırır kalırdı. Yok yok. Benim uz işimlerim. Rahmatliç. Kışkılar timografiye. Siz de işin değil. Bu siz zor giderşi. Zor işler başkaratırlan kışlı büyük giderşi. Rahmatliç. Kimimiz kiriz Zavut'a? Büyük çiğdekşini işten umuyor. Yanlıştı. Anlattı. Kur'an makale başta bu tadı. O kalemi. Sıra Rahmatliç. Ukkalem hakime bari. Boşlara ukkale var idi. Yomadan geri kırılıp kaytırga tilegim de var idi. Hazır indi. Ukkale yok, tilek de yok. Usta, soğundum. Öyle bir zaman gitti. Bütün nerse Oscar tegari kırık. Zavod fabrikalar tutalgan. Kafaslarını bitirdiler. İşsizlik kutuşmuş. Korkanmış. Ya zorlamasınız. Siz muhtaran demokratiye. Demokratiyi irip ettim. Buralara, şuriklara irip bildiniz de. Onlar hayle gel yıllar. Zavod, kalkoz, safkozlarını bankrot ettiler de. Kurbanla taşlanan gürletim taşandılar. Urlaylar, talaylar, yukka çıkarlar. İripinde şişigi var. İrip kültürüsü birden kişiге. Dolu hukukla irip birine yaramay. Өзімнің башым қатқан. Бәқтіге бір бәле. Рушананың іші бармай, бизнесі бармай. Сатқан фатирінің ақшасы yandı. Жетмесе, бізге әйтмемек үйленіп қойған. Ай, башымнан қатырдыңдар. Ай, ерніңа тигілі. Selam Ahmatoviç. Siz bir tecrübeli. Kim yaşlıydı? Vaktiler şu anda eybet yiğitler. Eybet İspanyollar. Onlar lider tügüller. Yukkasız vaktini zavod direktörü sayladınız. Eruşanlı biznes ettiniz. Etmedim Ruşan'la bir günde biznes kadar. Min ayrılmış o bizi boşlarlar. Vakti Yani, benim
Gıdıkla bırak karak. Yemin. Ümitlenmeyiz Hakime bari. Ümitlenme. Sağ olun. Sağ olunuz. Иликтин де сиге бар спектакльлерде катнаштылар. Татарстанның ат кадынган, Башкортстанның халық артисты Рушан Мөдәрисов һәм Башкортстанның Татарстанның халық артисты Резида Фәхруллина. Драматургтың аты барның дәрте бар дигән комедияһы Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия драма театрында бик уңышлы озак елдар барды. Хәзер ошо тамашачыларның күңелен яулаган спектакльдән өзек тәкъдим итәбез. Аты барның дәрте бар. Selam. İsekey. Yanında bir sablayın. İsekey. Bir aç. Burasında alıp gelir mi? Dinde vur. What havmeye? O atayında kuturga bakras irtega bu irtega kendine bir dört alıp sıktırdı. Ya şul tiklim hotlanda halkının bir yırtıla kalmalandırı. Vay buna hikmet. Min bir pensiya almayım. Yurtun hazır en ısıdılar. 300 hiken gitti hom. 67 din durak. Oksam gitti davay. Kurtarı, mineri, yoldan tını alıp öldürmeden. Ul yokta yeniliklerinin sütülü olur. Nerede yetrikten bir yol Değerlikler mi? İyi. Hep üylenişip ayrılandan birleşip elle iki sapır keyve var baytar. Niye 35 yıl bu üylenir gayret bilmeyen yaşını Türk'ün üstü İyilen yine kim tuttu? Kim tutar? İnana. Hakime geliyorum degende kimini yamanlap ilapsıp gittin baltayı. Orsan mı ne? Haydu. İkisi sırrı. Sajide mi ne? Sajidemden bir diğer şey varsa aşkura bal isertip işüktüp derde hüyek gittin bal ike. Orsanım ne? Öyle orsanım ne? Kutus hat ya da biberdin bal. Hem Medine mi ne? Orta iken sokumun. Ya. Min ol biselerden inen, ol kadınları kutlardım. Yaşayanların yine sultaman. Hil, atas, iken sokuttular ayol. Patlasın dürüst mütini haberin emekini. Aldap baytar. Başta bunu sindirdim. Güle. Dinle yok mu? Ey hayırsız besken suska. Ey soyum. Ben olay ki ben Kadir rayondağı in bayır. Vay babayım. Ne mi? Olay ki ben sana. Esey kevga gitti. Yok mu yapalım? Yok da hatam. Halala diş bulmeli. Fakir katı olur mu? Başın ağlam. Kiraymayın. Kırık ağlam baktırayım. Olmaydır. Ul milyonların bir illeğine tekmeye sekti. Bir sikletime. İnti bu vakit telefona şaşılayıp diges yolda aytkanda uylap bilen. Men bitkin arda uylahayım. İstek altılı yine atayım kutlubay benim atayımın yurtlayı terörden isin Allah. Atayım yine eseğine üylerler. Şulayın Allah. Demek her. İse
Niye bulamını? Eğer de benim oğlum bulmaha, o da imaretin yurtta bilemere gerek bulmayasın. İlenmeyesek deseydim. Mehmet'in de soyununa baktım. Şulay mı? İyi. Ben attı hakan, attı kaldırmaktayımdı. İyi. O ikinin bereket sattan kıyırındaydı. Bir soy berekeyi satmalayım. Diyardım kabarım. Atayım kürüklarında kurup kaldık, kulaktan dilektirip aldı. Sak gidip sarmadı, buna çok kulağım. Allah koyuyor, ömür boyu sallayın, buna böyle yapılmış. Yok, buna. İyi, ulaşmak gereğini değil. Akça birini yetişke. Ya onun vallahi bir kulağına da mıydı? O noktaya kadar olay başlayan, bizim turmuş doğumuzdu bir. Eğer şu böyle üşütüp rüyana kavuşamadı, Onların derdi, onların mikroya sırandı. Of Allah söyler, yine hazır kim oldun? Valla şu bırnağımın diyen kişi ola. İsme, dortmay. Şundan uydileşe, üyü var. İki otlu, üst hayırlı. 50 bir şunlar daha. Buna şıkar bir gerek var. Buraya kutlusu ne? Tutular da şunu buradakiler, tutular da buradakiler. Kutlus İbrahim, biz buraya. Ula şu buruna başka biten bir kutlusu da yok. Bu 2 yıl bir sel olmayın seni. Hindi Allah sırlar yeter ahmak. Bak. Sık yürühün bunu bir sen o kayıtında oturan. Kurdilyasınız bunlara sesip götürdeyim ne? Uyumlu sanırım. Nerede? Niye kevga sırlar, ne sırlar hanım bile okup be ne? Bana ne yoldan yündeme kadar bile. Yoldan şimdi. Ya böyle de çok bile. Hayır, yoldan yavaş. Ay ya kulak ver. Niye bak? Ay yülen geçer kulak Hayır. Come on. Ay ben bu bir hayır dağla bir nefeste tahmıda. Ay saçida. Saçida. Seni başkanalaştı gelme. İşte başkanalaştı bu. Stalovi daştı. Ul bir kalay. Kırıza kılıklığı. Normaldir. Onun bir kızı. Onun ayakları kekri. Onun ayakları şarpa koyup tuttura. Bukra. İşte bükürü olan bu kızı şulay. Ey Hudayım. Ne Hudayım? Ey Hudayım. Dersin? Ul bit altta irgesinin altı irden ayrıldı. Ondılar birer yılına onunla yaşanlar da öldüler. İlgen, bir yardı yıldan yılına hakikaten krem de aldım. Ya, İlgen. Yavruladın Meryem. Atayım koyla. Benim ona hüleşip etip kaçtım. Eseyindin kusağından. Ana koranı dergilerini kullanlar. Bunlardan haber bir tobin yesiz. Doğal ayaktalar demek. İlgen. Yıllarda kadir. Bu türe. Yıllarda kadir. Yıllarda bu türe. Hayır, şulay şakılarını İlgen. Bu tahmin. Var ki dur. Var güzel. Gerek biraz eğer. Давай. Давай. Yok. Аты бардан дәрте бар. Сәхнәлә Башкортстандан Татарстандан халык, Рәсәйдән аткарылган артистка Илсия Газетдинова һәм Башкортстандан халык артисты Илдар Гумәров. Rahmat kollegalar, hurmatli tomoshabinlar, hozirda 15 minut tanaffus hamda artadan davom etasan.
Туғандар көпіріп өтпек ауыл юлдарын өтеп өйтпе достары достар кеуек таралышты бітіріп ұятта өйтпе тойларға еңсек Туғандар ауыл юлдары туғандар елестірмей туғандар тұрмыстағы ұрандар бірге өтіп бірге яшап бірге туғас туғандар бірге өтіп бірге яшап бірге туғас туғандар Bulmay kaytarıp da bulmay kaytarıp Udılanları Köterine kuranlardan Ele gitse yalan tepey Tuğları tulanları Tuğlanlar tulanlar Avruları tuğlanlar Asfalt yaplar uğranlara Ağınlara tuğlanlar Ağınlara şıp hala Güreşeyip tuğlanlar Ağınlara şıp hala Güreşeyip Tuğlanlar tıpırıp yürüdük yırlaşıp Turanlardan iyi tuğan üst tuğanlar Birge uynap üstün yakın buluttur tuğanlardan Tuğlanlar tuğanlar Avuyular tuğanlar Yırlaşıp uynalığında Tuğlanları tuğanlardan Yazmışımlı günler gelse ayırma tuğanlardan Yazmışımlı günler gelse ayırma tuğanlardan Tuğlanlar, tuğlanlar, avlular, tuğlanlar, birleştirmeyi tuğlanlar, tırmışları uğraşlar, birge üstün, birge yaşa, birge tuğla tuğlanlar. Tuğlanlar, tuğlanlar, avlular, tuğlanlar, yırlaşıp uydalmağında, tuğlanlı uğranmalar, yazmışımlı günler gelse ayırma tuğlanlardan, yazmışımlı günler gelse ayırma tuğlanlardan. Башқұртстанның атқарған артисі Юнир Қолонбаев. Язылшы һәм драматург Наил Әсхатұлы Ғайытбаевтың 75 яшы уңайынан юбилей кисәһен дәвам итәбез. Бүгінгі әдәбиятта Наил Ғайытбаевтың үз еді, үз урыны бар дип ышаныслы әйтеп була. Әйе, драматург һәм язучы Наил Ғайытбай ниндәй генә темага тотынмаган, бар яклап та тәрән фикерләгән иҗатчы. Сәхнәлә Урал аръягыннан сәлам белән Арыслан Мөбараков исемендәге Сибай Башкорт драма театры артистлары Урал бөркете спектакленнан эдек. Иллен ана шо сражениялар ең сотты, киттелеген қалаларды алды шу итеттен Киевті.
Киев'де. Наградалары бар ма? Күміш қылыс, алтын сағат, түз қылы байрақ орденінен бөлінген. Үз иптештер. Мұртази деймін. Хауырады иптеш Сталин. Нендей милләттән? Иптәш. Мұртази. Мұртази. Башқұрт. Демек, Валидов саған. Валидов. Ғафу деген иптеш Сталиннің қаушалынан яңылышты. Жоқ, яңылышман. Граждандар осы мәлінде Валидов башқұрт үкіметінің жетекшісі. Мен башқұрт командующий olarak тұп-тұра орындаймын. Башқұрт үкіметінде біз бітірді. Иләһем. Виноват абыштар. Әкеліңге әкелді. Башқұрт үкіметінде, башқұрт әскерінде біз бітірді. Валидов деген. Сол есептен мен де. Валидов. Біздің дұшман. Біріншіден ол дұшман түгіл. Онаған хин түгіл. Бір, Валидов біз. Екіншіден, Валидов бөлігі шештеп кетті. Ол болмаға башқұрт автономия қалады. Бәлки бүгінгі күнде Башқұртстан республикалар болмақ еді. әкеліңге оңлап. Валидов башқұрттарға автономия алып берді. Шуғала башқұрт халық олары қапланды. Валидов түгіл. Ленин алып берді әлгі автономия. Әгер Валидов башқұрт әскерін ұйыштырмаға, оның менен Қызыл армияны қоса башламаға, Ленин башқұрттарды бүгінде ғана көтерілісті тырышмақ еді. Сол уақытта Валидов не екені? Башқұрттарға автономия беру хақында келесі уақыт қойған Қызыл армия составында болушағын. Дұрыс. Уақытында автономия беріп көрсетіп башқұрттарды өте қабылдаған. Иптеш Сталин, әгер әскерді болмаға автономия беру керек еді. Оқыш мәлінде yok. Оқыш біткәс берілді. Ірірек қанды миллеттерге берілген. Ән берді. Ауағырақ қанды миллеттерге yok. Ана мишердер, типтердер, әм башқа миллеттер. Өз әскерлерін түрге алмады. Әм оларға автономиялар берілмеді. Қайсында миллеттер бүтінлі yok. Иптеш Сталин, менің тағы бір құрауы бар. Рұқсат етіңіз. Оңайым. Әгер Совет власының бірінші күнінде біз ұйыштырған тәуге кеш комиссариат арасында біздің инициативамен миллеттер іші бойынша комиссариат бүдірмеді. Һәм оны жетектемеді. Бүгін Ресейде бірнендей союздас һәм автономик республикаларға болмақ еді. Біліп қойып иптеш Мұртазин. Мен ялағайларды яратмайым. Бұл ялағайлық түгел иптеш Сталин. Дұрыслық. Бұны аңлауға сияқшы. Валидовтың башқұрт халқы алдында қызметі бәлки бек зорда. Шулай да өлеңде Валидов сынын теп тыстырып беруге кеңеш етмейін. Аңладым, иптеш Сталин. Тек тарихты болып көрінді болмай. Тарих халқында biz belki bir vakit birleşirdi. Akadege. Рахмет, иптеш Сталин. Ошанысызды да аплармын. Қошыға. Оқшаны бұл егітім. Иптеш Удевный. Оларға. Бұлар менің жоғары Урал бүркіті. Сәхнеге Башқұртстанның халық, Ресейдің атқарған артисі Риф Сейфуллин. Башқұртстанның халық артисі Вигер Сунағатов. Нәфис
Сәйітов. Мәжит Ғафур есіміндегі Башқұрт Академия драма театры сахнасында Наил Ғайытбайдың 6 пьесы түрлі елдарда қойылды. Олар «Юғалту табыштарым», «Әстағфирулла», «Шундай олақ күттім мені», «Аты бардың дәрті бар», «Әй әттәгінәһе ерім қайтты», «Бір мәл санаторийда». Театрыбыз коллективы есімінен музыкаль бүләк қабыл етігіп, сәхнәлә Башқұртстанның халық артисі Светлана Хакимова, баянда Рамис Хакимов. Fikrimde tamашасыға еткіру үшін еш қына комедия формаһын һайлайым. Төп мақсатым шунан ғибәрәт. Тамашасы спектакльдің башына адағынаса күлһен дә, театрдан қайтқан сақта уйға қалам. Кадерле сәхнәлә «Кыздар килде ауылга» комедияһынан бер күренеш. Салават Дәүләт Башкорт драма театры. Каршы алыгыз. Ел
мағрурluğuma kırmışım. Abına dinleyse, niye bilip durmayın? Seninle kavuşumduğum akamalanlar. Yok senin kavuşum yok. Sıkmayın neredeyse. Uçun hoşunda sık kadar diye kal. Havaysa bulur. Hırsız edin. Havasız. Gidelim mi? Kızlar бүгінгі қатмай тұрыға таныстыру дейі. Өрік қарағаштылар Янгүзел Халикова, Нафиса Мажидова, Гүліккей Хасанова, Рәсима Хайкурлина. Жылдар ярда үрлі драмманынан үз қайын ері. Сәхнәлі Башқұртстанның халық артисі Гүлсәсәк Шарипова қаршы алды.
Әдиптен үйретілдері. Қататайым әйті тұрғайна. Хиңе әр осыраған кеші Қызыр Ильяс ул. Һин үҙең дә һәр осыраған кеше өсөн бүләк. Шуңа күрә тормошыңа килеп кергән һәр кешенең ҡайһы яғы менән бүләк икәнлеген таба бел, аңлай бел, яуап бирә бел. Алла Тәғәләнең оло, бөйөк һүҙе бар. Мин һеҙҙең янға фәрештәнән башҡа бер кемде лә ебәрмәйем. Сәхнәлә ҡыҙҙар ишек асығын. Туймазы Татар дәүләт драма театры. Bir gene sırov bilen, bir gene sırov. Әзірләнергә 15 секунд. Дөрес җавап бирәме юкмы? Мине моннан чыгарып җибәрәсез. Килешәме? Килештек. Fikrin ufuklar şaşırtında herkes varsa bilesin. Yani hazır mı? Ya! Нәрсә ул? Йөрәк. Yürek. Bir секунд карама миңа әйе. Sen bilesin. Yürek. 10 секунд әйе карама миңа әйе. Yürek. 15 секунд бетте. İnandaş mısın? Bir su tekrar karar edin bu. Ne күрәсең имтихандарда, не күрәсең дәшмичә дип утыра. Икелдән башка нәрсә куй миңа, а? Оңғыра тұлбаш дұрыс бол. Дұрыс бол. Әйтәр бит, кусыннар, кайсына ул ашында нәрсә ясаучы булсын, әйе. Нәрсе? Кусыннармы? Сыя сауышы булсынмы? Син мине кудырып бәхетле буласың булысыңмы? Менә сиңа бәхет. Биткәндә бабак йөрәк шашыла. Акыллы булсаң монда бигрәк калмассың. Менә хәзер сине куачаклар. Менә бу шуннан сындырга иләндерәк кызына. Син нәрсә сөйлисең бит куя? Оңгыра. Шәһәр Ömrün alıp dilsiz degen bolam, ha? Tınlamaz, koyup koyğısından nerede eklerini bilmey. Yok, min adamın diktirlen imtihanlar deşmeşe oturun almaya. Başka kadar çiğneler, ha? İşler. İşler. Ne işim ya kimse? Acayip, bu acayip. Hatta garip, Akila. Şu alttan öderim, hazır milim şırada ya. Hoş şişikli. Şakıyla. Vakti hoşu. İşikli tuğul terezeni. Terezeni? Dördüncü katta mı? Bu bir olmaz. Hoş bitirdiler. Evet, kızlar alar bir getirdiler. Benim onda itenlerine sizdirmeniz yemez.
Аймның. Шулай, әйе, хәзер чыгып китегез. Алма шығып кетерен келетті. Ишек бит бикле. Ишек бит бикле. Кая китегез шуннан? Простыйлар ышытмас. Шулаймы? Шулаймы? Чыгып китегез bundan! Sen öbür kadar gitmiyor. Bir gün ona. Olmaz bir omunda. Başka şunu işeriz konuşu hürmetine. Ondan korarmız. Хәзер бәр булган кинода. Ben? Vatsan halkın türergen bölgeleşek demişti. Uzun yok stipendi gitti. Senin arkadan benim stipendisiz kalganını hissettirememde. Менә сиңа стипендия. Bir, Менә сиңа стипендия. bir, nu bir, nu bir. Olmaz belki giderek giderek. Yeşik dorsınlar onlara gideriz. Biz bir koskoca tuval günün oldu Pristina olabilir. Biz kaçko yurtluğun günü onda Pristina olabilir. Boşum git. Yürü. Hayır, başlamaydı. 45 olan kadar düşük çıkarmış veresine. 45 köyde biz ne kadar çık çıkarış verirsin. Эй, молодец! О, види топом bu he. Vinoşkenler. Vinoşkena ya. İşine ya. Kim üçüncüsü? Gümüşün şişi. Bu arada senin ne işin var? Onda senin ne işin var? Nişik bulmasın. Nişik bulmasın. Porlumuz desem kim? Olmaz. Üşüşümüz. Esme. Azarlı da gibi Esnaf babamın dikkatim bir anlamadım ya. Namus matla bir işe ya bu işe. Şunu bir matur kızı yıladı. Niye ciddi? O ben dikkat bu anda biriktirdim kılıbızı kızına yemeyelim. Var kırmaya. Osman Sarımış. Sen misiniz yönetmeniz? Manda. Ya bu komedya. Kürşat kırılığında bu işek ne? Osman Sarımış. Şundan ne diyorsun sen? Артық күнде еритінлай сен мені өзің таптай Әхәзір жай шыққан сайын кетемін қорқытасың Сездірмейше күлесің ялыныңды білесің Ay, kirərin müdəyim, görünmədə kuzimə. Yalanlar deyib də oylama, duydu səndən özündə. Ay, kirərin müdəyim, görünmədə kuzimə. Yalanlar deyip de uylama Duydum senden özünde Mində uyum hazır səndən yürək qızğanlıqla. Gidəsən də kiləsən də doğum oyulub qına. Ətəsirində girə, xafu itə deyib vermə. Oy oy
Oy, yüreğim bir deyin, görünmede gözüme. Yalanır deyip de oylama, duydum senin özünde. Туймазы Татар Davlat Drama Teatri sahneler Dinar Vahidova, Rustam G'abdinov, Ilmas G'affanov, Ilsur Minnigalin, Gulnur Ziyangirova, Alfiya G'aysarova, Rahmat yigitlar qizlar. Язылсы һәм драматург Гайбай мәктәп йылдарында язышу менән булышмаган, футбол, самбо, шахмат менән шөгыльләнгән, һуңнан Магнитогорск калаһына укырга барган. Тау металлургия институтын тамамлап, алып Себергә эшкә китә. Ұзақ жылдар әдәбияттан ситтә, инженер вазифаларын, етәкче эшләрен башкара ул. Әмма бер-беренә бөтенләй бәйле булмаган вакыйгалар уны гаҗәп рәвештә хыялына, бүгенге көненә алып килә. Ошо вакыйгалар турында Наил Гайбай үзе булай ди. Кеше язмышындагы вакыйгалар насармы, улар һәйбәтме, кешенең үзе тарафынан барлыкка китерелә. Һәм ошо вакыйгалар касан да булһа, хыялына килтереп сыгыра. Фәкать тормыш алышына каршылашмай, ыңгайына торырга гына кирәк. Мин язмыш шикәртәләренә артык кайгырмай, нисек бар, шулай кабул итеп, тыныс үтә алдым шикелле. Шуңа уйларым тормышка ашкандыр. Наил Гайбай, артабанғы тормыш юлында шатлыклы вакыйгалар күбрәк булган. Ана күктән ергә төшкән 7 кыз. Улар да һеҙҙе яңа әҫәрҙәр яҙырға илһамландырыр. Сөнки дарманығыҙ да, көсөгөҙ дә, һәләтегеҙ дә етәрлек әле һеҙҙең хөрмәтле драматург. Юбилярга махсус бүләк. Оның ейәнсәрләре 3 яшьлек Алита һәм 4 яшьлек Мәликәнең яраткан. Фәйзи Гаскаров исемендәге Дәүләт халык бөйрәләре ансамбле кызлары башкаруында 7 кыз бейеүе.
Рәсейдің атқаданған мәдәният хезмәткәре, Башкортстанның атқаданған сәнгать эшмәкәре, Мифтахетдин Акмулла исемендәге премия лауреаты. Россия һәм Башкортстан язучылар союзы ағзаһы, билдәле язучы, шагыйрь һәм драматург Дарманға бай Наил Гаетбай. Сәхнәбез түренә рәхим итегез. Наил Әсхәтова. Юбилярны дәррәү алкыштар белән каршы алайык сәхнәбез түрендә. Омағым келесекте ұшы менің баласақты ойнаған үшін ол да яусы болыр, шахматист болыр, футболист болыр. Рәхмәт, тагыла бер тапкыр тәбрикләйек бөтен хөрмәтле йөзләребезне дәррәү алкыштар белән котлайбыз сезне. Артабанда безне үзегезнең әсәрләрегез белән, хезмәтегез белән куандырыгыз. Бұл сәскелер, бұл алқыштар елдің үшін Наил Әсхәтова. Кадерле достар, хөрмәтле кунактар, ошо күркәм юбилейда безнең белән бергә булганыгыз өчен олы рәхмәт сезгә. Киләһе осрашканга тиклем һау булыгыз, кадерле достар. Бұл менің ең себебім бірі Түркияда, бірі Мәскеуде ешей баламмен һәм олар түрік бірге бәлекесі шағын түріксе, русса, башқаса бірі бұл ең себебім бұл башқаса һәм русса бірі олар Мәскеуде ешей. Рәхмәт, безнең тамашачылар, киләһе осрашканга тиклем һау булыгыз.